Kapendeng Umyong District Sport Association kepenting berwer ke Paidbah ke semifinal ke Beningkong. Jaga lempung ilakai football belatip kum ke 50 Sing Memorial Trophy Football Tournament arajar Pdsa. Kebensalong ka pundutrik Naiwieng arajar Pdsa. Hamaran dom maulum pendeng Umyong Mairang hakapol arbiji mensngi. Kikin hon ke ban mi madan banyak kini akan nam job hakani ke semifinal ke Beningkong. Long hapedeng ke temai nyo terhadap Pdsa yang ke KFC United. Lalu berpenken mau bagi kinhon ke job ke final hak 50 Sing Memorial Trophy Football Tournament arajar Pdsa. Kan yok khori ke song Pdsa ke belong sanlak tingka ringkat bagi trofi kan bagi kinhon ke buan baar kan yok pediang ke song Pdsa ke belong lailak tingka ringkat ke trofi bagi game fee nak ke bentak kuwe ke tim hak semifinal ke long at wajar tingka. Syuk-syuk yang tiket nak kebentar ke semifinal laban yo ni jaka belapen krek lupa syaban dong semadan.